Aniša Rupić, pronalazač. On će vam predstaviti svoj izum pod nazivom Vasionski brod. Vrlo jednostavno zvuči, ali možemo misliti koliko je bilo komplikovano ovo napraviti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Vasionski brod, kad kažemo, šta po tim podrazumevamo? Podrazumeva nešto vrlo moćno, vrlo jaka letelica i tako dalje. To je to na što mi mislimo, jel da? To mi mislimo, ali praktično možda danas, sutra. Znači, kroz vreme, malo da pogledamo istoriju, kompletno, ajde uzmimo vazduhoplovstvo, znamo jako dobro braća Wright sa kakvim su letelicom poleteli i kakvi su avioni danas. Znači, ajde, razlika 100 godina i nešto, nije ni bitno toliko, ali je razlika kolosalna. Tako je i kod mene slučaj, ajde, Vasionski brod je naziv, to je više... To je letelica kojom možemo šta? Da, to je letelica koja bi radila ovako, najlakše, znači u kosmičkom prostoru, znači u okolini, gde nema prisustva atmosfere, vazduha i tako dalje, znači njena kriogena krila, radijatori koji oslobađaju višak energije i tako dalje. Dosta je komplikovano, znači letelica sa mnogo pokretnih, kako bi rekli, delova, nije nešto... Sve ćemo to da objasnimo, nego mi recite, dakle, sa tom letelicom bi moglo šta? Da se krene sa zemlje? Sa zemlje, pa i do meseca, pa nadalje. Ljudi od početka prvo bi gledali da ide jedan čovjek, 10, pa 100, pa tako dalje. Kojih je gabarita, dakle... Pa, ovo sam ja nacrtao više apstraktno ovako, gledajući teoretski da to izgleda lepo i za oko i teorija i tako dalje. Ajde, ja sam rekao za 100 ljudi, ali to je... Ali moglo bi, dobro, prema vašim nekim proračunima bi moglo eventualno 100. To bi moglo zato što koristi nuklearnu energiju, čija energija ta je 2 miliona puta jača od ovih današnjih raketnih goriva koji su i kakvi su. Znači, oni rade oko 10 minuta, 5 minuta, 15 minuta, zavisno od sistema rakete koji je. A ova nuklearna goriva kod mene koja bi bila, to bi radilo konstantno. Znači, radili bi sistemi dugovremenski. Dan, 2, 3, 5, 15 dana. Znači, zavisno od količine tog atomskog goriva koje bi nosilo. Znači, koristi se ona Einsteinova jednačina, masa puta c na kvadrat. I znamo da uran i njegovi izotopi 235, 238 ili onaj element njihov, americijum ili kalifornijum, da i 10 grama može da izazove reakciju, da je to toplota koju mi koristimo u jednom ovom uređaju, bojleru. Znači, da bi dobili tu energiju potencijala, tu energiju potencijala dalje bi sprovodili kroz određeni sistem stubina cilindra, određeni masa, i ja to nazivam da je to mehanika 1 sekunde, znači u 1 sekundi 4 izmjene, da je jedna izmjena je akcija-reakcija, znači da bi bilo to kretanje, isto u otvorenom sistemu, kao da je u pitanju, kao i vazduhoplovstvo ili ostali svi reaktivni sistemi, znači treći Newtonov zakon je vrlo bitan. Dobro, ali kako u Vasioni, kako u kosmosu se kreće svemirski brod? Znači, raketa je jedino prevozno sredstvo koje može da radi u kosmosu. Znači, ovo u principu koristi isto tako taj deo raketnog sistema. Znači, princip akcije-reakcije. Samo što kod raketa imate izbacivanje one masa puta brzina. Znači, određena masa ili taj njen određeni stup koji je, ovdje je to malo drugačije. Znači, i konstrukcijno i, ajde rečeno, i praktično. Znači, ovdje ima dodatni još uređaja koji u suštini, taj prvi radni takt koji se događa u delu sekunde, zbir tih svih delova je neki diferencijalni određeni stup, tako sam ga ja nazvao. Dobro, ajde sad da probamo samo prosto da pojednostavimo sve to za gledalce, ako je moguće. To je teže zato što, ajte gledalci da pogledaju, to je gomila tih, kako bi rekli, mehaničkih... Naravno, da je to jednostavno, već bi svi smislili to i bilo bi ih u širokoj primjeni. Ali nam objasnite, dakle, moment kada to poleće sa zemlje, kreće sa zemlje, stiže... Šta tre? Kreće sa zemlje. Vi praktično ne bi osjetili ništa. U suštini, vi bi čak osjećali onu gravitaciju koju vi želite. Znači, ova energija ovoga nuklearnog uređaja je toliko jaka, faktički. Vi krećete, bili bi kao u liftu bi se nalazi, što bi se dalje od zemlje udaljavali,
u suštini taj uređaj je takav da bi vi mogli da prilagodite sebi, da ostanete ista gravitacija koju jeste. Znači, čak ne bi osjećali, dobili bi dojam u ovim palubama gde ste, ako ne gledate van, kao da ste na zemlji. A mogli bi biti već duboko negdje u svemiru. Znači, to je ubrzavajući sistem, gde on čitavo vreme ubrzava i to ubrzanje u stvari nama bi zamenjivalo gravitaciju. Do pola puta bi ubrzavalo, od pola puta do tog cilja gde bi išli bi se usporavali, kočili. Znači, morao bi sistem samo da se zaokrene za svoj 180 stepeni i poslije toga bi faktički sve isto to radilo, ali bi bilo kočeći sistem i znači vratili bi se na tom cilju kad bi došli u, kako bi rekli matematički, u nulu. Dobro. Znači, iz nule krećemo do nekog maksimalne brzine i sa maksimalne ponovo. Ok, a kad krećemo, evo recimo da se ide na mesec s time. Da. A kad se kreće sa meseca nazad ka zemlji? Ista je stvar. Ista, jel? Da, ista je stvar. Znači, mora se znati odakle se polazi i gde se dolazi. Do pola puta se ubrzava, od pola puta se usporava. Znači, nema levo, desno, vamo, namo. To je znači sistem koji, kako bi rekli ovde na zemlji, radi vertikalno dole gore. Znači, levo, desno, manevari ne radi. Ali malo pre ste rekli da može da se krene sa zemlje, stigne se do meseca, pa možda i dalje. Može, hvala Bogu. Koliko dalje? Dakle, evo slušamo mesecima, da ne kažemo godinama o tom odlasku na Mars, recimo. Da. I o Po tome meni da... bi bilo još jednostavnije. Znamo tačno koliko je Mars udaljen, znamo tačno gde se zemlja u odnosu na njega nalazi. Možemo... Jer bismo mogli da se vratimo sa tim vašim brodom sa Marsa na zemlju? U svakom slučaju. Stvarno? To je autonoman sistem sam za sebe. Znači, on je takav, on nosi kompletno svu svoju opremu koja jeste. I znači, vi u ovim palubama gde bi živjeli ne bi uopšte, ajde, ko danas što osjećaju u svemiru i tu gravitaciju koje nema i tako dalje, ovdje se ne bi to bukvalno osjećalo ništa. Čekajte, kao na zemlji, nema onoga da su svima kose na gore. Tako je. Radilo bi se na tome da imamo tu gravitaciju preko tog ubrzanja ili akceleracije, kako je kažu. Su radili neki mali prototip, nešto? Dakle, na osnovu čega tvrdite da, jer ovako kad vi pričate to zvuči kao da... To je apstrakcija. Pa da. Može da se napravi prototip, puno jednostavnije i tako dalje. Nije nešto ni komplikovano, ali, kažem, sam prototip kao prototip ne bi znači ništa. Opet ne znači ništa, jel da? Apsolutno ne znači ništa. Jer treba ovako jedna ogromna, dakle, ne kažem, mašina koju može da nosi i generator, i kompresor, i svu moguću dodatnu opremu za život, tako da čovjek faktički se osjeća, uslovno, kao da je na zemlji. A dobro, vi hoćete nekome to da predložite? Pa predlažem već i nadam se da će biti. Da će biti, ja? Da i neko... Pretpostavljam da ne predlažete nikome u Srbiji, ja? Pa u Srbiji, kažem, mi nemamo što se tiče ni uranijuma, ni kalifornijuma, niti svi tih, Vinča radi. Koje zemlji ste predložili? Ja to više predlažem za ceo svet. Znači da rade svi. Dobro, ste predložili konkretno to neko? Pa konkretno još za sad, uzmemo uslovno, jedan Japanac mi se javio, pita još samo dodatne informacije. Znači to je sve još, kako bi rekli, u dugom štapu, ali principijalno ne vidim razloga da to ne funkcioniše. Dakle, za ovo je potreban novac i želja, ja? Da. I to mnogo, jednog i drugog i svega. Znači, ne gaji neku iluziju. Kako vas gledaju ukućani? Šta vam kažu? Jel vas podržavaju ili svi kažu ja opet crta onaj svoj brod? Sve je to relativna stvar i više je u minus nego li u plus. Jel da? Da, ne samo u kući nego svuda. Jer jednostavno i ko to vidi, kako si uopšte to nacrtao. Prvo ništa, tu nikome nije jasno ko se u to ne razume. I nikome ne može biti jasno, pogotovo kad mu pokažem tako. Crtež, ajde nekako obojani, nekako, ajde principijalni da krenu. A vi kažete, odnosno tvrdite da može da se sa tim otputuje i vrati do Marsa. Da, zato što ima energiju izobilja. Dakle, ono što se planira za 10 godina da se uradi, da se pošalje 24 ljudi na Mars, koji se neće... ali koji se neće vratiti, zato što ne postoji način da se vrate, vi tvrdite da sa ovim brodom bi mogli da idu tamo vamo. Bez problema. Bez problema. Znači, sa ovim brodom može, zato što taj brod sad koji ide na Mars i koji ide na Mesec, tako da nosi hemijska goriva koja su 2 miliona puta slabija od ovih nuklearnih goriva. Znači, a nuklearna goriva mogu raditi danima,
Znači, masa puta cena kvadrata, to je strahovita energija. A kojom brzinom bi se išlo tim svemirskim brodom? Brzina je, rekao sam, znači u pitanju je ubrzanje. Znači, vi stalno sebi podesite, to je 10 metara, uzmemo uslovno, u sekunde. Svake sekunde dodajete to. Dobro, ali za koliko bi se stizalo, recimo, evo, odavde do Marsa? To sad možda nisam baš nešto proračunavao, ali... Otprilike? Otprilike, kako da kažem, 35 miliona kilometara u jednom drugom pravcu. Hajde, nije mjesec dana ili ne znam, ne mogu tačno. Jer oni tvrde da će putovati 7 meseci do Marsa. Da, na ovaj način da. A na ovaj način... A sa vašim ovim brodom mjesec dana, a? Par dana. Par dana? Da. Pa znači šta? Malo čudno zvuči, ali možda se izračuna bez problema. Ne zvuči uopšte čudno. Dakle, znate šta, najgenijalnije ideje dolaze dakle se najmanje nadamo da će stići. Uvek to jedan čovjek je smislio sve i svašta. Možemo da kažemo, zna se tačno u istoriji šta je bilo. Prvo su pokušali sa topovima, zvane Kolumbijade američki, da se lansira nešto i pošli u svemir. To se znalo da ne može. Sa raketama, ajde, ovo se radi što se radi. A ovo je neki treći sistem koji ja zastupam. I nisam našao nešto slično da je neko ovako radio. A gdje radite inače? Gdje ste zaposleni? U preciznoj mehanici, tu u Beogradu. I sad što je još interesantnije, sad i ja znam isto iz iskustva i tako dalje, i iz nalaženja u literaturi, zamerit će mi neki, reći će nije to. Zakon održanja energije su u redu. Sad zakon održanja težišta, što je ovdje vrlo komplikovana stvar i za objasniti i tako dalje, i on je čak ispoštovan. Sva ta klasična mehanika je ispoštovana. I sad, ne znam, još do sad mi nije našao neko baš, da kaže, ne može. A prekoliko ste vi to napravili? Pa to rađeno godinama. Pa pretpostavljam, ali kad ste finalnu verziju ste završili kad? Pa tek sad, ajde, ove godine, kako je. A privodite još malo kraju, jel da? Ali stalno neki detalj. Nešto se radi još. Dodajem i u tome svemu gledanju sam sebe ocenjim. Ako nađem sam sebi grešku i ako ne mogu to da popravim, onda... Dakle, znate šta, ako se ispostavi taj vaš izum kao pravi, mislim, kao izum bez greške, da, onda će moći i običan čovek da putuje po svemiru. Da, moglo bi, samo će još treba dodatnih uslova, zato što ovdje ovi materijali koji jesu, još su preteški, još su kabasti, još su i tako dalje. Znači, ajde, uzmimo uslovno neke nanotehnologije, litijum berilije legure, titan tehnologije za ove vruće delove koji bi bili u konstrukciji. To se sve podrazumeva da to mora biti, a toga nema. A to postoji i ne postoji kod nas, nažalost. A gdje postoji? Postoji to, Amerika, Engleska, Rusija, ne zna se ko to ima. Pa dobro, znači može da se to možda taj Japanac, a? Ja, isto, njemu se svidio. Njemu se svidio. Ajde, vidjet ćemo. Mogu da vam pokažem. Šta mislite, koliko bi koštalo da se to napravi? Ne smete ni da pretpostavite, jel? Ja ne pretpostavljam, nego li, ne znam sam da... Koliko? Šta kažete? Koštalo bi mnogo. Pa šta znači mnogo? U principu kažem, ajde, ova jedna letelica, i kad me ovaj pitao koliko bi to koštalo, ajde kao jedan nosač aviona. Znači, tog ranga. Koliko oni koštaju kao takvi, tako bi to koštalo. Pa koliko to koštalo? Uzmimo $1.000.000, $1.000.000 ili tako. Ajde, znači, razmišljanje o tome šta bi koštalo ne možemo. Jer ne znamo ni koliko je nuklearno gorivo košta, ni koliko bi taj uređaj koštao. I pogotovo, ajde, oprema, pogotovo, to su meni cene. Nepoznate, da. Dobro, hvala vam. Gabaritne, velike i tako da... Mi smo vas predstavili... O tome ne razmišljam koliko šta košta, nego samo čisto principijalno da to radi. Znači da taj diferencijalni odredni stup, da taj parčić jedan plus drugi, da on funkcioniše. Hvala vam mnogo. A ovo ostalo kako bude, bude. Hvala vam mnogo na gostovanju. Ništa, hvala i vama i imate pozdrav od moje ćerke i... Hvala. Pozdravite porodicu. Hvala vam puno. Idemo